ɓuri welde ɓuri ɓuuɓde ɓuri haa hade ɓuuɓde ɗo am ɗo min e hoore kanko noon naniranmi oyi ko ni woni noon duwa makko sallllahu taala alayhi wa sallam o wi o haaliji noon kanko sallllahu alayhi wa sallam ha o fewna laawol ngol fewde daraade nde ɗo daroɗe ko haa o fewna leñol ngol fewde daraade ngol ɗo laawol e nde ɗo daroɗe ceerno noon yim dari an juuɗe a daño nde ɗo daroɗe ya anndu koye ala wondi e Allah hay so a yiyani hay goto noon anndu koɗa wondi e Allah ta o wiya anndu aɗa wondi e Allah tina kañora ceerno ene ñaago Allah subhanahu wa ta'ala enen fof yo Allah hawridi en ko o yiɗi o waɗa ko o waɗirani en noon o waɗa ene ɗum fodde ɓural makko e moƴƴere makko e teddugal makko o wiye kadi o moƴƴena ngal ɗo dental o moƴƴena ngal ɗo dental ko arko ruɓɓunogal ɗo makko ñande seeɗa e maggal goni e nder maggal tawa e ngal ɗo kadi lindaɗi ko heddireɓe noon e leñi noon ɓe moƴƴire makko amin fodde ɓural makko e moƴƴere makko e teddugal makko ceerno ɗeɗo leƴƴene noon jiyata ko heende woni ko feereɓe maggal woni ko wonno ko jiwta ɗo ni ko ni ɓe mbawni e maggal min koye ɗon o wi ɗeɗo leɗɗe e ɗiɗo konnguli ko ɗi woni ko feereɓe maggal woni ɗo e maggal ñenen jiiɗe jaaɗi notte nder maggal wona de saburen ha mbaɗen feɗɗe falɗen gaa ko wona enen bele neewa senndol ɓiɗɗe woni kala senndino goɗɗo on senndinoro goɗɗo on e dowde kadi wallo yiɗɗe e dow belaɗe piccaɗi tan wona ɗum woni ko heddiɗon wona ɗum woni ko heddimmone kadi bele aɗa nanana o ottan goɗɗo ottani walla fettani mi wiimo noon yo Allah on ballo yo Allah on ballo ha heewi o yen yimɓe man hakkillaji meɗen gartirani kadi ɗiɗo sikaji gonen hen goniren hen kadi Allah tan tawɗo en hen walla en hen mo tawani en hen acceren hen koɓen kedduli Allah ɗum o suraniyete turkumaga so tinni wiye to jota wogita so joni wogita o sella o haala wamima gasi ko leha tindina ko tindina so gay ko windima ko ruttoya haali abdo ko jaadima ko waɗidema suuɗi so yettima tan so yettima tan aɗa joɗɗa ko aɗa dari ɗumare makko ɗo ala hana ko tawa ko leydi
tañiniraandu needi maccuɗo hebliraandu needi maccuɗo so tawaama e hadara Allah o wi ko waynotomo e konnguɗi makko ko waynotomo e golle makko fof ene jooga e needi ɗi tawni ɗon ɗo hadara Allah ɗo yaada heen ene mawninira ɗum Allah ene sennira ɗum Allah o wi haade ɗum yettoy to nanɗe jeyaaɓe Allah ceerno wi ko winda e salminaandu hee ko o wi so kisal e jam e daɗal e ɓural e dañal e njurumɗeeru ko fof yo Allah timmin ɗum e salminaandu salminaaɓe ɓe e salminaaɓe ɓe e remna ɗum faye e denndaangal tagore nde fof ceerno wi ko iwri to baŋnge Allah o wi kisal tawi ko kisal Allah ko iwri toon e daɗal tawa ko danndugol Allah ko iwri toon e dañal tawi ko dokke Allah ko iwri toon e njurum ndeeru tawi ko njurum Allah ɗum ɗo so ari tawde wayni ko hadara Allah o wi ko to ɗum weenna ko to ɗum somnana so fayi e tagore alaa ko hedde ɗo ko wiyetee tagore so wonaa tawi hummude fof tawa ƴettii heen geɗal mum o wii ko woni heen yimɓe ko woni heen malaykaaji ko heen leñol fof maa ƴettii heen geɗal muɗum ƴettira ɗum kato jingol muɗum ko woni heen jinneeji ko woni heen koñƴi ko woni heen liɗɗi ko woni heen liwri e ko woni heen ŋaayooji heen hummude fof maa weennoro ɗum kato jingol muɗum haada heen ɗum waɗi en ñaagii Allah nduuɗo salminaandu yo Allah huftidin ɗum kala ko wiyetee tago o wi limaaɓe ɓe malaykaaji e yimɓe e jinneeji e poñƴi e liɗɗi e ndiwri e ŋaayooji ndiwri e leñol mum fof kala ko weyata tan e weeyo leñol fof ko waɗi heen ƴiiƴam e ko alaa heen ƴiiƴam e ko ŋaayata ko diwataa ko waɗi heen ƴiiƴam e ko alaa ƴiiƴam fof e ko wiyetee jamaadaatuuji leɗɗe mum kaaƴe mum leydi mum diƴƴe muɗum weeyo muɗum asama muɗum aljanna muɗum jeygol muɗum laaraaf muɗum siraat muɗum e mahsar muɗum
kala tan ko woni tago fof yo Allah ko ɗum heen geɗal muɗum ɗum wakkenelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama o wi caggal nduɗo salminaandu ceeɗum wasiyo hoore makko on wasiyo en ruttaade e laaɓal tiinnaade e laaɓal o wii ko wiyetee laaɓal ko fof no fonnoo ko wonirde Allah e haalirde Allah e gollirde Allah ko wonirde Allah e haalirde Allah e gollirde Allah ko ɗum wiyetee laaɓal o wi ngal ɗo laaɓal ko Allah tagani ɗum tago tagoore nde fof ndenndi poti heen kafa jinɗo heen fof ene jogii laawol no ene yettoroo ɗum ceerno wiɗen ñaagii Allah noon nde Allah jogonto en laaɓal hakkunde men e makko e laaɓal e hakkunde men e diine men e laaɓal hakkunde men e ɓesnguuji meɗen e laaɓal hakkunde men e hoddiɓe meɗen e laaɓal hakkunde men e julɓe kala o wii no wiiraa laaɓal ni tawi ɗum ɗo fof gonirɗaa heen ko Allah sa fayi e haalde heen kaalirtaa ko Allah sa fayi e gollude ka gollirtaa ko Allah o wi ɗum woni laaɓalde Allah yo Allah newna en ngaal laaɓal o wi so ngaal laaɓal yewtii o wii ko faggagol moƴƴere ko faggudu muɗum o wii ko ɗum wiyetee moƴƴere faggudu muɗum o wii no mbaɗataa haa dañaa moƴƴere holno mbaɗirtaa haa faggoɗaa moƴƴere keɓaa moƴƴere nde o wi ɗum ɗon noon ko Allah anndi ɗum anndini ɗum nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam anndi ɗumleñol ngol o wi ngaal gandal so tawii a anndii ɗum a siforiima ɗum hakkunde maa e juulɓe o wi a wonat juulɗo moƴƴo fooftiiɗo fooftinaaɗo jiɗoowo jiɗeteeɗo teddoowo teddinteeɗo ko noon wonirtaa so tawii a dañii ngaal laaɓal o wi eɗen ñaagii Allah ngaal laaɓal nde Allah rokkata en ɗum e faggudu mum o wii no ɗum dañortoo ɗum kadi yo Allah anndini en ɗum so andini en ɗum yo o newna en gollude ɗum o wi ene faggoree moƴƴere yidde juulɓe e yiɗande juulɓe yidde juulɓe e yiɗande juulɓe du'onaade ɓe e jangtaade ɓe e yeeso Allah e naatande ɓe moƴƴere to Allah e naatande ɓe suuraare to Allah e naatande ɓe kisal e daɗal to Allah koy ko noon faggortee moƴƴere o wii so tawii ko nii woni alhaali ma ko ɗum jogitiɗaa o wii a dañat moƴƴere so Allah haali yo Allah newnan en faggorde moƴƴere o wiyee ɓaani hannde sabu a dañataa hannde mo ene walluma eno gonirɗaa moƴƴo ɓe gonat tan koye willudema gaa ko gonɗaa moƴƴo ko mbele aɗa wona ko wonaa wonde moƴƴo o wi hannde ko ɗum tan o sehilaaɓema ko ɗum yiidaaɓema ko ɗum jeydaaɓema ko ɗum ko fof ko ɗum o wi haa heddii neɗɗo gooto gonɗo hakkunde ma e Allah
ene yiɗanma Allah ɗoy ko on tan on tan hikki e ɗum kono keddiɗo fof o wi hollete ko hoorema ma holluma mbawka ma holluma cuusal ma holluma enɗam ma kewɗam cembuɗam ko jiɗɗa ko mbaɗa ma holluma dañal ma baawal ma o wi musidɗo hannde ko ɗum tan tawde noon a tintirino o wi an saɗoyɓe to Allah gonira Allah gonana Allah tawɗomo ɗon to gondira e makko Allah o wi kala tawɗomo ɗon gondira e mum Allah o wi oɗo tan hannde wiyete neɗɗo o wi ko oɗo tan wiyete hannde neɗɗo o wi ko wona oɗo koko nandi e neɗɗo tan kono dey wona neɗɗo o wi neɗɗo weeɓaani o wi alaa neɗɗo weeɓaani kaari ko neɗɗo wonaa tago makko ngo o wi a tago ngo tago neɗɗo tawde o wonaa jimne o wonaa poñgel o wonaa liingel o wonaa diwri ko neɗɗo kono kaari ko neɗɗo kaari o wonaa neɗɗo o wi ko riyeteeɗon e ko tabitinteeɗon ko ɗum jiida e jaatiki ceerno wiide ñaagi Allah subhanahu wa ta'ala nde Allah joganto en ko fof e barke nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama e barke cheikhna Ahmad Tidiani radiyallahu ta'ala anhu barkeji seerede men e seerede mumen ceerno so yewti o habrino en hannde o si en ƴettin sadaka no mbawɗa ɗum fof noon faanoɗa hen tan ɓesguma fof hay gooto wona kurku hay so tawi ko garɗo hanki jamma hay so ko garɗo e beekawe heen tawno ko fof ceerno wi nde wonno ñaawoore Allah ñaawoto koye dow jiyaaɓe Allah ko fof alaa mo ñaawoore nde ñaawata koye dow muɗum kono ene woodi e nder maɓɓe hay so moƴƴere nde ñaawi ɓe dow mumen battinta heen joktiigu mum alaa battinta on joktiigu mum battinta ɓen ko ɓe gollata ko e ko ɓe jehata ko kala heen woni tagutere koko wattete moƴƴi watte e moƴƴi maɓɓe woni ko woni heen fermutere ko koko wattete moƴƴere watte e moƴƴi makko kono noon heɓata ɗum sonaaɓe Allah roɓi ɗum tan وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم on tan heɓata ɗum tawde woni ko ñalawma hannde o kay koy sa heɓi ɗum noon o yimma janngo yimmital wondude e addabaɓe e nelaaɓe fof e sahabaɓe nelaaɗo Allah ɓe sallllahu taala alayhi wa sallama ñande heen ko ɓe woni sehdiɓe ma ko ɓe woni yaadiɓe ma ɓe woni kadi jooɗo diɓe mane ɓe woni jooɗo diɓe ma ñande heen inchallahu taala o yo Allah noon waɗan en noon
بجاه نبي المصطفى مع أصحابه ببركة شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه بركة سير المؤمن سير المؤمن بسم الله الحب به الحمد لله رب العالمين ويجزي الله أولا وآخرا يجزي الله ظاهرا وباطنا يجزي الله من قبل ومن بعد ويجزي الله القرآن ويجزيه فهو يدين بأدنه فهو يتكلم من غرمور وبأدنه فهو يتكلم بأدنه sabu ko ummatene ene ɗum tawi ala ko mbatten ceerno en jettimolo moƴƴi en jetti allah en jetti allah eɗen ndeyaji mode o wattata hen ede o nafiri alqur'ana yo Allah wattuen ɓe o nafiri alqur'ana yo Allah wattuen yiɗɓe alqur'ana yo Allah watten reeɓe alqur'ana yo Allah watten huuroɓe alqur'ana yo Allah mawni alqur'ana e ɓerɗe men على جاه المقصود الذي القرآن يا الله إننا القرآن ونطق القرآن إليك الله ولي جوني يا الله سبحانه وتعالى لأننا نتعلم القرآن yo Allah ne wona ko non meden yo Allah e duhen e reeɓe ɗuɓɓe yo Allah reedu alqur'an e reeɓe ɗuɓɓe yo Allah heddu nder ko alqur'an e maɓɓe yo Allah heddimɓe kadi e nder meɗen yo Allah ɓeydi teddule maɓɓe yo Allah ɓeydi peewal maɓɓe yo Allah ɓeydi kurol maɓɓe Allah yo Allah holli ko huunde mawde nde o resɗini nde e ɓerɗe maɓɓe oyi hoolaare ka goore nde ko eɓe lesɗaa ɗum hoolaare asamaw hoolaare leydi hoolaare aljanna hoolaare jeyngol hoolaare malaikaaji hoolaare yimɓe hoolaare jinneeji hoolaare boñji ɓe ndiwri e liɗɗi e ŋaayooji hoolaare leɗɗe e kaaƴe ko fof eɓe desɗaa ɗum yo Allah walluɓe kulol Allah yo Allah walluɓe kulol Allah yo Allah walluɓe e rende ɗum e rendaade ɗum e huude ɗum e barkenelaaɗo Allah sallllahu ta'ala alayhi wa sallama ceerno wi ko gonɗen e wasifa ko
tawi ene jogi e ɓernde makko yo almudo jaani en foti waade ngol ɗo laawol ɗoti jaani en kaagal feccori e nder laamol he darooɓe mum o wiya mataw tawi en ngayni ko Allah siftini ɗum fof o haalde heɗe meɗen wayno ɓocci ɗum ni e makko yo Allah nafiren alqur'ana jaɓi ko wala ɗum ko laamol ngol o wi ko gollorɗe nayi o wi ko faggorɗe nayi ko kuccitirɗe nayi dande heede les nde ko mawnide zikru laawol ngol e dow fimde wonde ko nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yamiri ɗum o wi darorde arwalire nde ceerno wi darorde laawti janiyede nder feccide haa waɗi fecce nayi o wi darorde arwanire nde nde almudo laawol ngol anndata ɗiɗo wirduuji si immori tan ko ene laaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam mbele coobiiɗo fewde Allah hooreyre ɗin wijuji Allah subhanahu wa taala o wi omon ɗaartira wirduuji ɗi ko Allah subhanahu wa taala laɓɓinede heen ficcandu makko e lotede heen ɓernde makko caggal mawninde e mawningol wonande Allah subhanahu wa taala e rewde ɗum Allah subhanahu wa taala o wi hoɗuɓe caggal mawnirde mo Allah subhanahu wa taala e fuddemo e Allah subhanahu wa taala o ari tan ko haa o labbina ficcani ƴiyaɗo o loota ɓernde muɗum o moƴƴina kerde mum fewde e Allah subhanahu wa taala
ومدار أفكاره ومذاهب أفكاره في هذا المعنى. o wi wona noon yiilorde miijooji makko e yettirde miijooji makko koye oɗo maɗa kaalaaɗo woni ko yahata woni hen ko miijoto o wi so an naata heewirdu o nde ko ni woni o wonirta o anda e hoore makko wonde woni ko rewde Allah mawninide ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wonande Allah subhanahu wa ta'ala wonde ɗiɗo wirduuje ne omo wirdadi o ndaartira ɗum laɓɓineede fittaanu makko e lootaneede ɓernde makko o wi ɗum woni darorde arwaniire nde o wi darorde dimmiire nde ko wonde ceerno men radiyallahu ta'ala anhu هو الواسطة والوسيلة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ko kanko woni jokkorgal ko kanko ne kadi woni gonanɗo en hakkude men e nelaaɗo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam وأنه صلى الله عليه وسلم هيأه e wonde kanko nelaaɗo Allah o hebli ceerno radiyallahu anhu وزوجه o yooɓimo kadi بما ينفع به الأمة ko o nefira ɗum leñol ngol وبما يوجه الأمة إلى الله e ko omo huccitire kadi leñol ngol fewde e Allah subhanahu leñol ngol e ko omo laɓɓiniri hen kadi leñol pittaɗi maɓɓe ko kanko noon woni jokkorgal e ɗuuɓe on haaju ko kanko kadi woni gonanɗo en hakkude men e makko e on haaju دائما wona almuɗo o daiman حين الذكر taa wirdu o وبعد الذكر e sagal wirdu o مستغرقا فيه ka jooliɗo e ceerno radiyallahu ta'ala anhu متمسكا به ana jogitii e makko ana nantii e makko باعتبار أنه يقودك إلى الله e dow ko kanko woni ɗo fewde e Allah wonde kanko ne هو الواسط بينك وبين رسول ko kanko woni jokkorgal ma hakkude ma e ɗelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam وأنه هو وهو Allah kadi wonde ko kanko woni nelaaɗo Allah ko nelaaɗo Allah woni kanko sallallahu alayhi wa sallam o wini firta e ɓernde ma o wi ɗum woni darorde ɗimmiire nde o wi darorde tataɗiire nde هو علم المبين gandal almuɗo أن رسول الله صلى الله عليه وسلم o wi ko nde wonata gandal almuɗo o wonde nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam وشيخه وقدوته ko kanko woni ceerno mum ceerno o ko kanko woni kadi manan yimɓirgal ceerno o وهو المتولي ko kanko kadi jogiɗi fi ceerno o وإليه ينتهي أمر الطريقة koye makko laawol ngol haati ko kanko jogi laawol ngol وأنه e wonde kanko nelaaɗo Allah يمر بشيخه القائد إليه صلى الله عليه وسلم ويقصد وسيلة e wonde kanko almuɗo o omo rewa e nder ceerno o mo ngannduɗaa ko o woni ɗo mo faamde mo e nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kono ko nelaaɗo Allah mo woni kanko ɗo kadi tono haatoyta وأن تبقى هذه الحالة في قلبه wona حياته كلها wona kanko o almuɗo o alhaali jiyaɗo ko ni woni no hettotto e ɓerde makko kaati komo wura e aduna e kala waktu e kala saha في كل حال e kala alhaali mawɗo wonde wona ko ni ɗo woni o wonirta e hoore makko هذا هو السائد في هذا السبيل o wi ko oɗo wiyete woni wiyeteɗo ko cuuriɗo e ngol ɗo laawol fewde Allah subhanahu wa ta'ala والموقف o wi darorde nayi ɗiire ɗe ذلك ثم لدينه وللقدراء o wi nden noon ko mawɓe maɓɓe timmuɓe maɓɓe ɓe ko ɓendi nden darde هو خدمة الطريقة o wi ɗum tawatende sukkiri daiman kala ɗo ɓe ngoni ɓe kala kono kadi ko ligganaade laawol ngol woni koɓe ngoni ko ɗum kadi woni koɓe kadi خدمة الطريقة ceerno ligganaade laawol ngol بنشرها e sa e yaamiide ngol بالغيرة e hirande laawol ngol بإكرام أهلها e teddinde yimɓe laawol ngol بالشفقة على أهلها e yurmaade yimɓe laawol ngol e wallude kadi yimɓe laawol ngol ويبدأ بذلك o
ودبر يتكلم مرضاة الله بلاد الله واستخدام رسول الله بلاد جلال الله ومرضاة الشيخ أحمد تجان صاحب بلاد الشيخ أحمد تجان جملة وقرآن وبدأ دمنا وأنك موت كثير من الجيل دمنا تبني على هذه وبدأ دمنا كثير هذا من الذي تبني هذا الناس الملك الله والمسؤول جل الله ويريد أن تكوني وحضر إلى يمينك ويقول جانيك بوغا بوغا ويؤتي من يا الله وتكلمت يا الله وتكلمت فتقول الله سبحانه وتعالى إما كلمة تدعو المكر ويريد أن يكون يوسف أن راجع القرآن الذي يجيبتي كونه إبتسمك أن راجع ما نبالي من الروابط ويتولون ولني الله يتولون ولني الله يا الله وتسجاني يكون آمين شانوا يونيا والجوهر الكمالي ويذكر لنا الله صلى الله عليه وسلم يدعو من الله بالجنة في ذلك التام الأصغر عين المعارف الأقوى ويقولون كان ينبغي أن يقال الأقدم عين المعارف الأقدم ويريد كل يد عين المعارف الأكبر وصراطك التام الأقوى وصراطك التام الأقوى كان ينبغي لبنيها نبيلة وما يعلم أن رسول الله هو المؤمن هذه الصلاة بشيخنا ويقول لنا ويقول لنا أن يقول في كتاب جاء الله وليد الجود يا مكة وهو أدراك الخلق باللغة العربية ويقول لنا أن لو كل أنزل تقول لكم كما العربية قال السجد الويلة جوهرة الكمال ليس لإنشاء شيخنا وفي جوهر الكمال ولا أشياء رضي الله عنه كل ولا أشياء كل هو مكة على كفيت لنا أن يبقى كون بيمونو كون في مكة جوهرة الكمال يصلي عليه بالجول مكة جول تؤديه من عند ذا وتقط إليه إلى معرفته ودنا تشوف الإيمان كي جول الجنة عندنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم معناه وهو جول مكة إلى جول لأن يبنى ودان يماوي أمر الميلاد صلى الله تعالى عليه وسلم. جانو يدمون يدو لورن يدو مجرن يدو مسكنا بمن يدو وشو بمن فتبي يدو جود تلوي جود من الذي تريد جود من هوني قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يولي بها على شيخنا أحمد تجاني ليعرفه نفسه. ومين قالوا لا قدرات الله يقول بيتها كده لله كده شيخنا أحمد تجاني رضي الله تعالى عنه إليه شيخنا أحمد تجاني ليه وجود واو لأنجب لله الله صلى الله عليه وسلم هو المؤمن. ويقول لي هو فعلا الحمد لله رب العالمين. ويقول كني الله ربيا أو ينقلنا كن عند النبي كن كني وتبدل بدل ويقول كني
kottuɗen ko hayre kañe ene humta haaju o wi en ngannda eɗen cikka ko hayre tan andude ɗum ɓeɗen ngari ni ɗum ko kañe bayi woto ɓeddudere ɗum tan o ɗum wuro ko jogiɗen ɗo hannde ko ɗum woni laamu tijani o gol jiyata yo Allah hokku en jogitade ɗum no haaniri ɗum بجاه نبي المصطفى واصحابه اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يتلي الله بيداد يتلي الله يتلي الله يتلي الله ديكو يتلي الله تبوري الله ديكو الله yettirde naagata goore nde ɗum Allah e ɓeydaade jirraade moƴƴere makko e meeɗen e njurumniiru makko e meeɗen e moƴƴangol makko e meeɗen ɓeydaade jirraade ko majjana ko Cheikhana Ahmad Tidiane ko e sifa keeriiɗo e ko feccide e nelaaɗo Allah ko sallllahu alayhi wa sallama e ko ɗum mawtana e jurumndeeru Allah e ko ɗum mawtana e newuya Allah ceerno eɗen jettira ɗum Allah eɗen ñaagi Allah nde Allah ɗumnata ɗum gooto e kamɓe fof nde Allah jogonto ɗum jogotomo heen haa jarama kawral makko e Allah to bakkene laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama ceerno eɗen jettina Allah seere ɓe men ɓeene e fodde ko Allah heetinide e Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu e ko Allah sendinide e gollande heen Cheikhana Ahmad Tidiane ko e ko Allah newnani ɓe renndinde oɗo zamanu kaawɗiɗo ngal ɗo dental ceerno wi ene faama ene annda ko fof ko madani makko radiyallahu taala anhu o wi kono on ɗon madadu ngal ɗo nde saɗa jogii heen geɗal feeringal yo Allah yeɗen geɗal ngal bijaahi nabi Mustafa wa ashaabihi o wi ñaagi Allah ne moƴƴere nden woorataa hay gooto e meeɗen ceerno ɓe gollanii heen Allah haa ɓe jehii ɓe ɗaccidii en golle ɗee yo Allah rettini enen pele maɓɓe yo Allah rettini enen pele maɓɓe yo Allah rettini enen pele maɓɓe woto en wustane woto en wostane ko ngownoɗen dañde e maɓɓe
yo Allah rokku en ɓeydanede yo Allah nattiri en ɗum ɗoy kala heen ko naftorte yo Allah waɗɗumde ɗum meɗen kala heen ko nafata yo Allah wattuɗum e juuɗe meɗen taw barkene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yo Allah rendinan ko ɓe ndendini ko no ɓe ndendinirno ɗum ni yo Allah hejjir ɗum noon bijahi nabi Mustafa wa ashabihi bibarakati cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu barkeji seerende men e seerende mumen barkeji seerende men e seerende mumen barkeji seerende men e seerende mumen ceerno ɓeyduɗen moƴƴinde gondigu ngu o wi gondigu meɗen e Allah ɓeyduɗen moƴƴinde ɗum gondigu meɗen e hadaranelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama o ɓeyduɗen moƴƴinde ɗum gondigu meɗen e almudagal meɗen e fimde meɗen e cheikhana Ahmad Tijani o ɓeyduɗen kadi moƴƴinde ɗum gondigu meɗen e koye meɗen ɓeyduɗen moƴƴinde ɗum o wi neɗɗo ne rokkittono haqqille ko haa o hutoro ɗum ceerno neɗɗo rokkittono haqqille ko haa o hutoro ɗum o so haqqille ma yiitinima hakkunde ma e Allah moƴƴere wonde heen nde e maccungaagu ngongu heen ngu o wiya yettu Allah so haqqille ma yiitinima moƴƴere wonde hakkunde ma e nelaaɗo Allah o wi yettu Allah so haqqille ma yiitinima moƴƴere wonde hakkunde ma e cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu anhu o wi yettu Allah o wi nguuɗo gondigu o wi ɗo gonɗa ko yo wonirni e ɓernde ma ko jahata ko yo wonirni e ɓernde ma o wi ko mbaɗata ko ndindaadi o heddoroni e ɓernde ma on saaga alkaruji maaɗi ɗi ngara ɗiɗe defta e laabi majji o wi ɗi ngari tan ko laɓɓinde ɓernde ma e laɓɓinande ma fittanu ma e ɓeydande ma qiimama e ɓeydande ma faggade e Muhammad yetunelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama o wi ko e ɗum waɗa qiima maɗa o wi no ɗum foti e ma fof ko noon poɗɗa o wi ɗum ɗingo ɗiɗo zikruji e ibadatuji ɗi ɗum addata ɗum ko amma ko ɓamtanma ko o wi ko gondigo nguɗo ceerno nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama hodorde makko e ma o wi e hodorde cheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu enen hodorde nelaaɗo Allah e ma sallallahu alayhi wa sallama e hodorde ceerno ma enen hodorde cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu wonde e hodorde nelaaɗo Allah wonde e nder ma o wi oɗo maana so tawi ene heddi e ɓernde ma ene heewi becce ma o wi no najja e jeɓe e salatul fatihi fof yorat fofof o
wi ko nanjaa heen fof yonat o wi ko mbaɗɗaa heen fof yonat ceerno wisu hoddiranooma tawi wonaa laasiiɓe wasifa e hayru jum'ati ko yebere wootere mbaɗataa ñande ko ndeen maayone e bamtude faade e Allah taw ko lii ndaali woni ko woni e ɓernde maa ko ndiini kadi wiyetee ceernaagal ko ndi wiyetee almudaagal ko ɗum addan yimɓe ndaafoyde seerende ko haa jokkodiren no woni e ndelaaɗo Allah faade e Allah sallllahu alayhi wa sallama yo Allah waɗan en noon barke nabi wa ashabihi ببركة شيخنا أحمد التجاني barkeeji seerende meeɗen e seerende mumen wiyaala laɓɓina laaɓodira e julɓe ndirda jokka haaju ma o wi haaju ma mumtiima o wi ko heddii ko a yii o ɗiitananaa ko Allah jogii to ɓe ɗum hoore muɗum taa jom haqqille a yiiɗanne kadi yitere ma no Allah jogii to ni ko o jeyi ko jiyaade makko ɓe hoore makko o kanko tan jogitii ɗum ceerno so ɗum yawtii oɗon koɗo garoowo mbattene makko haqqille keɓlanno tawi ɗum koye meeɗen lewru koorka o keɓlanoɗen ɗum koye meeɗen o wi oɗo sahaa ko fof meeɗen ngartiren ɗum e koye meeɗen fandoraademo ɗum e jaɓɓoraademo ɗum e heɓlaade no jaɓɓoriren ɗum ene kadi no eɗen miskoroomo e kadi eɗen gondinoroomo eno jaɓɓaademo e weennaademo e wiidemo e deftere maa haa yo jiiɗo haa e biyowo goto arii tampere arii mi anndaano mbaɗan ni hidda goto taare hawri e ngureeji mi anndaano yimɓe mbaɗata ɗii ngureeji neɗɗo hoorii heen oye anndaano waɗetee yeeɗitteede mi anndaano neɗɗo hoorirta a anndaano nañirtaa kuutaali ceerno wi oɗo jaɓɓaaki koɗo o sinno omo annduno ko koɗo o joganiimo ko o jaɓɓotonomo o wi ko wurata ko fof koɗo o joganiimo ko ina riiwanamo ɗum fof noon ko miijotoo ko fof ko nguleeji mum to faaɗeede mum to tampere mum to rafi mum kala ko o wulanno e kooka joganiimo ko ene tan yiiɗo ruyi ko ko ene riiwanamo ɗum kono o anndaa enen ɗum jaɓɓoɗen mo mbeltanoɗen mo kewlanoɗen mo o yaa lewtin kaasuuji ma tewtinaa kaamil ma tewtinaa salli wuro ma ƴeewaano ko yeerude ma keɓlaaɗen ngal ma ira jooni woofinde ngal waasde taataade e ɓuri janani e waasde yuppude e ko woodanaani ɗum e waasde haalde ko alanaa ɗum ira jooni eetaagiɓe ɗee baasde tabidde e dow ko haɗaa noppi ɗiine kadi ko noon taa belaaɗe e ɓerɗe tanto belaaɗe aduna suttaa ɗum gila jooni
يا هبل هورما فأدين يتوه ويا الله ربي نجيبو مكو تقول الله بيا يا الله ربي نجيبو مكو تقول الله بيا ربك إن الله صلى الله عليه وسلم ببركة شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه بركة سيرة من بسم الله مكو بسم الله مكو بسم الله مكو يا الله سلمين يا الله سلمين يا الله سلمين كانوا يجوزكم فانيلو هودنو يا الله سلمين يا الله سلمين يا الله أتياني يا الله أتوكنيا متى يرته يا مجيء مجيء جوبة جوبة يا الله حكي جوبة كندلو كوكه بنادين يا الله يكون كما كان الله صلى الله عليه وسلم ببركة شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه بركة سيرة من سيرة المؤمن اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيطان الرجيم وكاه العليم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان الحكم ذاتا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العليم. yang yutolewala ni Allah o moƴƴere Allah seeɗa ɗumen wayima ɗoɓe koɓe armuko cheikhana Tijani radiallahu anhu koɓe baleɓe de koɓe jirnaɓe naaɓe settitoyde kono koɓe moƴƴuɓe de koɓe rowɓe ne kadi ɓe armuko cheikhana Tijani radiallahu taala anhu. Allah ene rendini e maɓɓe l'islam o fof e tijaniya o fof ɓe deeɗimo haa ɓe yiɗi o wi ko heddi koɓe seddi koone ene teddodi heen ɓe kala jaɓɓaɗo heen jaɓɓama ɗo l'islam o e tijaniya o ko hone ko teri ko neɗɗo noon heɓata ko yeɗaka neɗɗo heɓata tan ko yeɗaka neɗɗo wawa heɓde ko yeɗaka kono kamɓe alhamdulillahi Allah ene rendinno l'islam o e tijani o ɓe maɓɓe fofof haala ɓe jaari ni ɓe gacci ɗum e dental he ɓe Allah heddi hen ɓe e dental he ene lomtiɗe e ɗum o ɗum ne rendi e maɓɓe kala hen mo jettiɗa a jaɓɓuɗimo hen l'islam o e tijani o fof oyi kono ya andu neɗɗo heɓata ko yeɗaka
فتاة يداك جل جل الله يدوم وإن جل بيت الجبل جو الله إليه يدوم جل يعلم إلى الأوي يا الله أنا أبوك نور الإسلام جانيو وليها حتى وهبل مدينة وكتري ويأتي نبي ورد التنفيذ وجوده وإننا في الوقت قدسية وإننا يوكيني الله كان فهور مكو ويوم يحسن يجيب وأوجب وأول ويأندي ولا أولي وقول يوم نوم الإسلام والجانية كل من وجب فضل ويقولون بأننا نعبد فيجب خلقنا لنا ويسوه الديمة يوجونا عني ويقول نلانو بنجاكو يوكو woni heddi ko be nelanno e dum jabbuyobe o wi so woni ko be nelanno e be jabbuyo ta ko kambe ni kambe yomi ko gatti jude ben yi gatti ma wani ina gara ko wanda ini adanya lembaga oh ini kan cara menjadi ngapain kalau yang satu wajah tidak ya anku aja seperti mana jalan nomor satu Islamo Jalio kepada saya itu ya bro kalau yang berapa ya dah jangan mau ke ternyata elawan lagi di studi kadi orang ganti nana kadi sebab pada ina hari guru suara yang gini ya tu kalau tempat yang hari ini dia tu dari Allah yang nama dia inilah Allah Subhanahu wa taala kalau dia Allah Taala tu ini dia tu ini ini kuliah tu kadi kalau nak dia awak tu ya tak kenapa ya tak ya Allah wa ta'ala ya bismillah mate bismillah jadi tidak pahala siapa Nando de suri abi roko Nando
jaati men ɗi tan sono ko haalete ko so yinene yaati heen ene ɓuri aduna o yo Allah won ballo jaayi nabi Mustafa wa ashabihi yo Allah yettu moƴƴere yo Allah yettu moƴƴere saniji tan ɗiɗiɗo ɗiɗi lekka ko diwata ko babat goto fof so ɗiɗɗima ene faamiro so dudde ɗe so waɗi forti ɗum ñaawgo inna anzalnahu fi laylatil qadri ɗum nanogo ɗum wallahu hasbuhu tawal ene mettoni e dikko bakma ɗiɗi haali ɗo ko janto fof o yimɓata ɗum kono koto kadi ƴetti so nawi majjiramo ɗo to jamma hanke Allah hollimo ɗum haalallah ɗum ñaago Allah noon no hollira ɗum ni ko seytane yaltinen ɗum ñaago wa ceerno ko yiyata ko ko seytane yaltinen ko mbiyo won Allah mo ñaago Allah ɗum mbeɗa wotitare hen ko somo joni ñaago Allah seytane yaltinen ɓeɗo onomo ɗum mbi Allah Allah demo ko e Allah ko hollete ko ko meɗa yiɗi so leyete jungo ma mi yiya ɗum ɗon lawo mbeɗa e ballade won alhamdulillahi rabbil alamin neɗɗo kala mo Allah hokkuma kettade ala hen lawol kono a rawa hikkagu ma ɗon so aɗa heɗa lawol no yettori ko Allah hokkuma ko kanko noon kanko Allah hokki juuɗe so dañi wawde yettade ɗum tan haabi makko sowe haabi seytane kono noon ɗum ko rokka fof ene rewnira rokkal Allah ngal ene rewnira ko rokka ko kono fiskal makko ɗum kala yettoto rokkal ngal koye fiskal wa heewat ɓen seeɗe ɓe aɗa wande ko ɓe gollirta e almuɗo ko laɓɓinande hokkitano makko woni o tammi oɗo masala sallallahu alayhi wa sallam nerede ederler